O Imam Nesai beležini predaja ko Piro Sunen taro Enes ibn Malik ko te avela o Ebu Talha ko ekmanušni koja vikini pe Sulaim. Hem rodela o Ebu Talha a kaja manušni to vele se romni. Znači mangela Ebu Talha te ženini pe Olaja. Pa irini le sa kja manušni koja vikini pe Sulaim hem vakeri. O Ebu Talha, tu si jedan manuš koja naštite od binelpe. Vredno si jedan ko se kovajek pogled. Ama, tu si jedan manuš neverniko. A me si manušni koja je tani muslimanka, pa nas tuke dozvolimi. Prihvatinu islami. O muslimani hemodovane kao vel miro mehri. Subhanallah. Pa prenosini pe Ebu Talha, prihvatinu islami, ovela muslimani, hem ženini pe Olaja. Allahu akbar. O Thabit el-Bunjani, koja prenosina kja predaja taro Enes ibn Malik, vakeri na šunjum, džuvlake ko islami kaj sinela pošužo mehri, taro mehri ja kalama nušnjaku. Samo mehri. Pa subhanallah, se ne sebe pila kolorom to muslimani.